विलेज कुकिंग ओडिशार एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। आज आम प्रस्तुत करने जाऊँ गोटा कुकुड़ा घांट मसला दे माँ को सिंदूर टे नगे आइलु आस लगे दियो भल सिपुनु आम चिकेन घाट आम प्रथम आलुटा सीजन दवा इलु टप चढ़ा आने सिपुनु दो टप चढ़ी आलुटा भल धोई धुआ चिली सिपुनु आलु ठीक अच्छे हाँ आलुटा को बर्तमान भल पानी आउ टिके धोईदवा भल कि आलुटा लुण दे नहीं चापा कर एबे आमे चिकेन घाट पे अदा रसुण पियाज काटिकी मसला भल भाई रेडी करदवा। निखिली अदा काट मु पियाज छोड़ाऊँ रसुण छोड़ा गोटा गोटी बस्ता कर इलु ये पियाजटा छोड़ चोपा छड़ेंगे धोईदवा धोई कला कला देखा मन दो कहीं तोर ना उला रोल कर पियाज आमर चोपा छड़िया भल धुआ सरी तेज पूरा चुन चुन कर काटिदेवा मसला पे गलानी देखीदवा केमती कौन सीझी पूरा रेडी सीझी काढ़ीदवा पूरा रेडी होले निकली काढ़ीदवा न अधिका सीझियो पुनी नष्ट हो जिवो काढ़ी ताको पूरा टाणे छोड़े नवा ठीक है वेट चापा को काढ़ी भल छड़े ना चोपा हल्का ठंडा हो गलानी ए छड़े दवा साइज सब छड़े थाली भीतर रखिदवा हमर ए गैस लगे हम चिकेन घाटा प्रस्तुत करवा राहुल टप चढ़ा टप पूरा गरम हो गलानी ए तेल सोरिष तेल देदवा तेल आमर पूरा गरम हो गलानी एबे सुखला लंका फुटण पकेंदा इलु डाले सुखला लंका पंची फुटण एबे किछि भूषण पत्र एथरे पूरा रेडी हम पियाज ढाल देवा सिपुन डाल पत्र नहीं जा
ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଚିକେନ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜମା ଡାଲିଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଇଲୁ ଢାଳେ ରସୁଣ ଭଲ ହିଁ ଘାଣ୍ଟ। ଆମ ରସୁଣ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଇଲୁ ଢାଳେ ଅଦା ଚୁପୁନୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେ। ଟିକେ ହାଲକା ସେଠି ଦେଖିଲି ହେଇଗଲେ ମସଲା ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ରାଗ କାଳେ ହେଇଯିବ ସେଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ ନା ଖରା। ଏବେ କିଛି ଜିରା ବଟା, ଧନିଆ ବଟା ପକାଇଦେବ। ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚିକେନରେ ଦାଗ ଦେଇକି ହଳଦୀ ଆଉ ତେଲକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀ ନେଇକି ଚିକେନଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଶିବୁନ ଦେ ତେଲ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନଟି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ନେଇକି ପକେଇଦେବା ମସଲାରେ। ଇଲୁ ପକା ମସଲା ହେଇଗଲେ ଦେ ଆମର ଚିକେନ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଇଲୁ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣିକି ଚାପା ନେଇ ଗୁଡ଼ା ଆଳୁ ଆମର ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼ିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଭଲକି ଚକଡ଼ି ଦେବା, ତାପରେ ଘାଟରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବା ଆଳୁକୁ। ଏବେ ଆମର ଚିକେନ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଡାଲି ପକେଇବା। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଜମା ଡାଲିଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମସୁର ଡାଲିଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ମେଘଟା ଆଜି ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲା ଆଉ। ମେଘ କୋଉଠି ଥିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଆଇଲା।
ଏଇନା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମେ ଚକଡ଼ା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ନେବା। ଇଲୁ ଢାଳି ଦେ। ପଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୁରିଆ। ଆମର ଗୋଟା କୁଡ଼ା ରାଙ୍ଗଟ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବା। ଇଲୋ ଏଇଲୁ ଦେଖିକି ଆମର ଗୋଟା କୁଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଏଥିରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦେବା। ଇଲୁ ଜାଡ଼ି ଦେ। ଆମେ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚି ଦେବା।